manager wa Kamusako Monica Kalungi Caroline nagira ngo nkoreji bagitongoza bwanyuma yo kushanga ngo abantu nubeganya kwiguza account abwa sente nyingi ezuru kubashabwa tukora rusacho mu bantu bitu tushangire ngo abantu benshi baremwa kwija kwigura accounts ahabwo kweganye sente zo kwigura espace yo mu sente nyingi mwaka Kamusako kuturebera kizibecho twashiteraho mubazi twagira ngo katwigure ba members bonda abakubasa kureda just on power money tracker oyigura account hataho base kore so pereza bonda. Dickson Bakinduka orukure by'umushuburo muri Mbarara City South Division yasima basa kweji ahabwo kugaruruza abantu no kubahwera ubutarya za kafuna cyo kusima Kamusako aha gukora eki yakora ni SACCOs nce ezikutekateka okugarura mu community narshi ubuhereza abantu bitu Kamusako yo yargayo ya katukore zebra crossing. Chairman wa Kamusako Peregrino Mwekambe nagira ngo abantu binje ni barya loan batarukumanya kibarazukozese bahendera bahungire abo kuremwa kushashura itonge abakakombara sako loan ezitukhereza abamemba bitu nizibayamba ahabo kubantu bahereza n'ubuhabuzi ukubara kozese loan zabezo kandi tugaruka tubegesa ukubara zikozese nekibarihemu ekirije kubongera kubagasa nkabandi muke unabinitaho mu Kamusako nkabandi ndemera kiro nkaga hati ndemera kiro 10 ekikomeza Kamusako nkozera mu murimo narya je nagomoka nimundebo kundukusha bwanyuma yo kutongoza ababagaruza abantu omunkore ya corporate social responsibility obwo barukusiga zebra crossing aruguto rwa Kabaterine. Zebra crossing okukigambaho bice ne yamba obo traffic ibakweta pedestrian omuntu webigere azo omuntu webigere ni wabari most vulnerable road user ni wakushemba yo kuba soft target wa accidents so kwe kuberwa aha haza n'abavuge bakagita mekitinisa saving a pedestrian is the most vulnerable traffic. Gasha kwa Edison Kinene.